salawatullahi alaihim ajma'in kafatil awliya syuhada salihun khususan mu'allif hadal kitab al-imam al-Bukhari thumma ila ruhi sabi hadal maqam al-jad Abdullah zawjati al-walid Ahmad Khalil Abdullah ikhwana amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in ghafarallahu lahum ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas qala dawu sapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas qala dawu sapa Maimunatu Sayyidatuna Maimunah. Sayyidatuna Maimunah adalah Sayyidatuna Maimunah salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'tu nyalap sapa ingsun atau napa menyediakan lin nabi maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyalap nyediakaken ghuslan ing banyu kangge siram. Ghuslan ing banyu kangge siram. Banyu damel adus. Fasatartu mongko nutupi ingsun hu ing Kanjeng Nabi bi tsaubin kelawan pakaian. Wasabba lan ngesok sapa Kanjeng Nabi ala yadaihi ing atasi asta lurune Kanjeng Nabi. Wasabba lan ngesok sapa Kanjeng Nabi menuangkan air ala yadaihi ing atasi tangan asta lurune Kanjeng Nabi. Faghasala mongko masui sapa Kanjeng Nabi huma ing yadaihi. Tsumma sabba nuli kari-kari ngesokaken sapa Kanjeng Nabi biyaminihi kelawan astone Kanjeng Nabi, asto tengene biyaminihi kelawan asto tengene Kanjeng Nabi, abasa ke Kanjeng Nabi tangan mun bahasa kasar. Tsumma sabba nuli kari-kari ngesokaken sapa Kanjeng Nabi biyaminihi ing asto tengene Kanjeng Nabi ngesokaken ala shimalihi ing atase asto kiwane Kanjeng Nabi. Ala shimalihi ngatasi asto kiwane Kanjeng Nabi. Faghasala mongko nuli kari-kari masui faghasala mongko nuli masui sapa Kanjeng Nabi farjahu ing kemaluane Kanjeng Nabi. Fadaraba mongko napa niku bimaknal murad yakni mongko ngesokaken sapa Kanjeng Nabi gosok napa nggosok-nggosokaken niku lho ngesokaken. Nah mongko ngesok-ngesokaken fadaraba mongko ngesok-ngesokaken sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan tangani astane Kanjeng Nabi al-ardha ing bumi. Famasaha mongko ngusap sapa Kanjeng Nabi ha ing napa niku yadihi ha ing yadihi yadaihi ha ing yadihi tsumma ghasala nuli kari-kari masui sapa Kanjeng Nabi ha ing yadihi. Pertama. Kedua, famat madha mongko nuli kekemu sapa Kanjeng Nabi. Ketiga, wastan syaqqa nuli kari-kari nyesep banyu maring irung sapa Kanjeng Nabi. Keempat, wa ghasalalan masu sapa Kanjeng Nabi wajhahu ing wajahe Kanjeng Nabi wa dhira'aihi lan napa niku piling-pilingan lurune Kanjeng Nabi. Tsumma sabba nuli kari-kari ngesokaken sapa Kanjeng Nabi ala ra'sihi ing atase sirahe Kanjeng Nabi. Terakhir, tsumma sabba nuli kari-kari ngesokaken sapa Kanjeng Nabi ala ra'sihi ing atase sirahe Kanjeng Nabi wa afadhalan ngeluperaken sapa Kanjeng Nabi. Kes nomor petok 6 ala ra'sihi membasuh kepala. Kemudian yang ketujuh wa afadhalan ngeluperaken meratakan
sapa Kanjeng Nabi ala jasadihi ngatasi jasate Kanjeng Nabi. Terus ibadah boleh thumma tanahanu li kari-kari napa niku nyingkrih sapa Kanjeng Nabi. Faghasala nuli kari-kari masu sapa Kanjeng Nabi qadamaihi ing napa niku qadamaihi ing telamaan lurune Kanjeng Nabi. Fanawaltu dabuna dawe Siti sinten Maimunah, fanawaltu mongko ngelungaken sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi thauban ing pakaian. Falam yakhud mongko ora ngalap sapa Kanjeng Nabi hu ing thaub ing pakaian. Fantolaka nuli kari-kari budalan sapa Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku yanfudu ngipat-ngipataken sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing astone Kanjeng ing asto karune Kanjeng Nabi tak para nanduken. Fanawaltu mongko ngelungaken sapa ingsun ing Kanjeng Nabi thauban ing pakaian. Falam yakhud mongko ora napa niku ngalap sapa Kanjeng Nabi ing thawab. Fantolaka nuli kari-kari budalan sapa Kanjeng Nabi wa utawi Kanjeng Nabi iku yanfudu napa niku ngipataken sapa Kanjeng Nabi ngipat-ngipataken sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lurune Kanjeng Nabi. Nika adalah termasuk di antara sunnah-sunnah di dalam mandi besar. Sunnah-sunnah sebelum melakukan mandi besar. Sebagaimana nika adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jinabah, guslul jinabah. Lafaz jinabah nika dikatakan jinabah anapa? Junub nika mekocak junub. Al jinabah tutlaku ala anapa kulli man anzalal mani. Junub nika diucapkan atas setiap orang yang mengeluarkan mani. Berarti orang yang semua keluar mani hukuman apa junub. Ana apa mekocak junub? Mate kocak betal bayi otabe selain mekocak jinabah atau junub summiya bidzalika dikatakan junub lijtina bihis salati wal ibadati karena orang junub harus menjauh dari salat dan menjauh dari ibadah. Jadi maknanya jinabah niku jauh. Kocak junub atau jinabah napa lijtina bihi karena menjauhnya si junub orang yang junub as-salata menjauh dari salat wal ibadah lan menjauh daripada ibadah sampai kapan hatta yatatahhara minha sehingga orang tadi itu bersuci daripada junub. Taib nika maleone ngarep junub mekocak junub maknanya junub niku jauh menjauh karena orang sejunub gelek soro menjauh dari salat ben jauh dari ibadah. Haram hukum orang junub apa jeung nika? Agak PAP tak oleh beda orang penapen padahal ben junub terus tek yaranan Nabi dan akhirnya kok langsung apa aja padahal junub ya haram berarti tala'u fi shalah nika nyaman ya. Taib aneka adalah termasuk kaifiyatul ightisal minal janabah wa adabiha wa sunaniha. Yang kita bahas sekarang adalah praktek untuk melakukan mandi junub, mandi jinabah dan sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam mandi jinabah wa adabiha dan termasuk adab-adab etika sopan santun di dalam melakukan mandi jinabah. Pertama, fasatartuhu bi thaubin, orang mandi harus pakai satir. Orang mandi harus pakai satir. Baik, ada orang tetap disunahkan mandi jangan telanjang. Mandi ini saungkuna karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mandi abengkang. Sobung riwayat hadits Nabi mandi abengkang tadi. Canding siapa pakai padusan Kanjeng Nabi, pakai sutroh, pakai penutup. Jeding nih kan, yang kamar mandi, mau benih songai, benih somper, ya, benih membahas songai atau benih somper nih kan. Jeding nih kan, tada riwayat senerangaki Kanjeng Nabi mandi abeng, maka
sunnah bagi orang mandi se tertutup pakun dalam keberadaan satrul aurah, nutup aurat. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini kemaloh todus mon abengkang panteng tineng Gusti Allah, sedangkan tade tempat selolos dari pandangna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Karena aku malu dilihat oleh Allah dalam keadaan telanjang, sedangkan tidak ada tempat yang lepas atau yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap tempat pasti Allah ta'ala ngaonengin bansing kok tak tero tinggal Gusti Allah dalam keadaan bengkang. Nah, maka nika pelajaran, nika sunnah nika ya. Sunnah boleh mandi na anak ijak bengkang, mandi anak bengkang. Akhirnya cana anakku tak apa ditang di pak din kaki pak wajib deh pak ya, cak bengkang ya harus tertutup, paling tidak tutup bi anduk, tutup bi sarong bereng katok napa sirwal sekira tak katon aurata. Taib. Nah, kemudian setelah Siti Maimunah menyiapkan tempat air yang untuk mandi jinabahnya Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi membuat satir dengan pakaian wasobba ala yadaihi. Kemudian air dituangkan ke tangannya Nabi SAW, faghasalahuma, kemudian tangan dibasuh sebelum mandi. Jadi congok kade tanang sekanan ya. Thumma sobba biyaminihi ala shimalihi, mengambil air kemudian dituangkan ke tangan yang sebelah kiri. Gosok. Gosok congok. Dikhawatirkan sesuatu menempel yang menghalangi datangnya air ke kulit. Kebetiraki takut beda hail penghalang, ecet, oli ya nggak dopir halako ngano apanya mana roji baut bareng takut beda torko torah, maka congok mon mandi ya takut mari bah meruaja cepek bahaya aja ya. Salah kok dek sabar masalah takut beda celot saya menghalangi dek tengah aing dek kolek. Jadi perhatian kiongku mun pace tak bisa kelaban aing berarti bi gas bi napa sekira neka elang diperhatikan nungku neka sunnah neka sunnah hukumah sebelum mandi tinggi tutup abek neka tertutup, kemudian mengambil air kita tuangkan ke tangan sebelah kiri, kemudian apa kemudian gosok becoen, paham ya? Nikah yang kedua. Ketiga, faghasala farjahu, kemudian sebelum kita mandi kita bersihkan dulu kemaluan kita. Can bahasa Maduran akela. Nah, akela kade. Bahasa apa ya? Iya bahasa akela ada rumah. Epa soce, bersih akela. Akela kade. Cek mau mandi. Tako kelopain sampean tak berseen akhirat ki beda rekaren sasi sana tempel deh. Paham dah nih, paham ya? Kita jadi akhilah kade pak pakai sabun ki montak nemu sabun ya Abu Tomang ki Abu Tomang malah semua ngedirep deh ya Abu Tomang tak nama Abu Tomang ya bi betaru kosotaki kalah pokoknya ada masa kira bersih. Kemudian fadaraba biyadihil arda famasahaha. Kemudian tanang neke juga nih shot kosotaki. Tsumma ghasalaha, kemudian basuh. Terus famat madha, ki sunnah boleh. Sebelum mandi kumur. Mari maco tanang, pakai penutup maco tanang, kemudian membersihkan kemaluan. Famat madha berkumur. Berkumur apakah harus ditekan? Harus enggak, pokoknya hanya makomok. Pokok memasukkan air ke dalam mulut. Hasil kesunahan. Wastansyaqa, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak. Tak harus sergu. Takut terserna, mun tak biasa pokoknya memasukkan air ke dalam hidung. Langsung buang, famajjah, buang. Ya, dibuang air sebenarnya istinsyarnya mana? Wa ghassala wajhahu, sebelum mandi wajah juga bersihin, eraupen, wajah eraupen, basuh muka. Wa dhira'aihi, sedaja sebereleng pelengan neka bersihin sebelum mandi. Thumma, kemudian mari matmadhah, istinsyar, kemudian membasuh wajah
membasuh muka, kemudian apa? Tsumma sabba ala ra'si, mengambil air, kemudian mulai dari atas kepala. Cuma teh cek sampai mun mandi langsung ngasampuan. Kebeteraki sampu nikah sebisa merubah status air, berubah rasana, berubah bauna, berubah nyaman. Akhir benih aing mutlak aing sampu sedepak kesampian. Paham iki? Tetimun sampean asampuna pamare kada tsumma sabba ala rasi, air bersih sampean tuang ke atas kepala, sampean siram bilas tanpa sampu, tanpa pembersih rambut, gosok perata seram, baru kemudian disampu, elang junub sampean pon. Tapi mun sampean pakai kita ratah, obuk kita ratah, ngambil air kita ratah, kemudian sampu, akhir tadi aing sampu bener aing mutlak pas, karena berubah bauna room, rasana juga beda rasana. Orang ngocak benih aing biasa aja aing sampu lah nah. Tidak ada macam sampuan kada. Khusus orang bini nih, karena orang bini lebih kantel bun. Mungkin secibuk tak cukup. Kabit oleh secibuk kita rata asampuan. Sampuan ngapok marsine ka. Iyalang aki tak elang junub. Karena aing gelek pun tepak ke sampu campur bi sampu cetak punan. Paham iki? Nah, maka ngestete nih banyak orang saya tak begitu memperhatikan sehingga aing sebedening cetak nih ke benih aing mutlak, tapi aing napa? Sampu. Aing sampu ya tak bisa ngilangaki junub. Cering benih aing saya bisa ngilangaki dan najis nih hanya mah aing sampu punan. Nah, makanya dianjurkan apa? Sebelum pakai sampo, pembersih dan lain sebagainya, diratakan terlebih dahulu. Aing nikah ngambil berapa cibuk gayung untuk meratakan aing deka ala roksihi, baru kemudian disampu. Elang bonan, sokor gelap pun rata bun. Kimon gundul nyaman, masalah. Nggak gula nih nyaman, ngirit sampo, ya, aku tak ketara. Muka bunuh arur tak pakai kata deh lah. Baik. Fa'awa afadha ala jasadihi. Kemudian setelah kepala Kanjeng Nabi meratakan ke badan, anggota badan, pandiin, disiram. Tsumma tanaha, kemudian Kanjeng Nabi napa bebersih. Napa tanahannya mana? Bersih mana dah? Faghasala qadamaihi, kemudian adehem panapa nyemon dengan nyingkrih nih kah. Kemudian faghasala qadamaihi, tak kalah penting kedua telapak kaki. Kita perhatikan, dikhawatirkan beda sesuatu saya nempel, ya, beda bareng saya menghalangi, karena nyak benyaan tanang nih saya bekerja, sokoh nih saya berjalan, sehingga dari keduanya nih mungkin banyak sesuatu saya menempel. Jarang neng tabu otabe tengah otabe neng muka, jarang saya osom kineng tanang karena saya alako, soko juga saya alako. Maka nika cek sampai beda sesuatu saya nempel sehingga menghalangi de tengah aing de kakole. Fana waltuhu, kemudian Sayyidatuna Maimunah memberikan thauban pakaian, falam ya'khudhu fantolako, Nabi tidak mau mengambil pakaian nikah, tetapi yamfudu yadehi, Kanjeng Nabi cuma ketes. Mare mandi nikah bi Kanjeng Nabi cuma ketes buang. Taib nikah napa nyamana mun pacet sampian ngangkui pembersih pakai handuk, cek pakai sarung, cek pakai baju, cek pakai kaos untuk bersihin. Baik nikah wudu, mari wudu, silakan pakai tisu atau pakai anduk. Tak sampai makruh tapi khilaful aula, tak bagus. Nah, nikah min atharil wudu. Nah, Kanjeng Nabi tak gelem paring pakaian nikah, tapi Kanjeng Nabi cuma yanfudu yadaihi, ngipataken astoluruni. Pataki Kanjeng Nabi sinika, bekas-bekas. Taib, paham ya? Nah, terus pada nikah. Ana Aisyah ta saking Sayyidatina Aisyah. Qalat ki tocukna
Dari praktek nikah tujuan utama adalah an-nadhafah, talaban linadhafatiha wa inqaiha qabla an yudkhila yadahu fil ma' wa yaghtarifu minhu, agar supaya kita benar-benar bersih, benar-benar suci. Tangan digosok, kemudian membersihkan kemaluan, ekosotaki ke tanah, istinsyak, matmadhah, istinsyar, supaya betul-betul nakok suci, betul-betul bersih kita ini kan. Jadi jangan separuh-separuh, hanya nanggung mandi pokok mandi enten, cek pokok mandi. Jadi sopa aja betul-betul kun panjenengan soceh. Ya. Jadi Islam ini sangat peduli tentang kebersihan. Apanya mana, membersihkan tangan, membersihkan kemaluan, matmadhah dan sebagainya nikah, murkumur. Ya, nikah tujuan adalah untuk apa? Nikah untuk bersih. Wa hakadha tawaddu'a qabla al-ightisal. Cukan wudu disunahkan kengai kanto tak sebut lagi. Sebelum mandi pun juga kayak sunaki wudu. Qabla al-ightisal. Istinsyak mareh. Macuin mua mareh. Tawaddu' qabla al-istighsal wa hakadha tawaddu'a qabla al-ightisal thumma sabba ala sa'iri jasadi. Mari wudu baru kemudian sakapin badan. Keistimewaan nih kampunan. Ya. Terlalu istimewa ya aja buang kapi kalak semampuna. Seneka. Dari hadis nikah kita bisa mengambil faedah. Perempuan ini semestinya seperti ini. Seorang perempuan selalu menyediakan keperluan sang suami. Apapun bentuknya, baik berkaitan dengan dunia pekerjaan atau yang berkaitan dengan akhirat ibadah. Congok Siti Maimunah. Hari Nabi baktona mandi, sediaki tempat mandi. Hari Nabi baktona mengambil wudu, sediaki tempat wudu. Seorang perempuan mestinya begitu, seperti itu. Selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan suami tanpa disuruh. Sehingga orang laki lebih lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian karena orang bine pengertian nggak nikah. Kadang-kadang enten sediaki tapi wah bereneng nasen bereneng ngalak tibi cengin berdesa ya mon cengin mon naik kerau apa cengin ya mon kuan naik mon naik pandi ya tak tepak ya. Jadi sediaki ini dengan parengin kelampi untuk supaya untuk serbet atau disediakan tisu, disediakan apa tempat cuci. Oh masya Allah ya. Mereka diantara apa? Ihtimam, perhatian seorang istri kepada suami sebagaimana Siti Maimunah. Ya, begitu Siti Maimunah memperhatikan sang suami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tempat wudunya, tempat mandinya diperhatikan, anduknya diperhatikan, kemudian fasatartuhu bi thawbin, saya yang membuat satirnya Nabi agar supaya tertutup Nabi. Perhatianku istri-istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Aisyah ta saking Sayyidatina Aisyah qalat dawu sapa Sayyidatuna Aisyah kunna ono sapa kita ana ku idza asabat ari kalane ngenani ihdana ing salah sijine kita apa sing ngenani janabatun junub akhadat mongko ngalap sapa ihdana biyadaiha kelawan tangan lurune napa niku ihdana idza asabat ari kalani ngenani kuna ono sapa kita ono iku idza asabat ari kalani ngenani ihdana ing salah sijine kita apa janabatun janabat akhadat moko ngalap sapa ihdana biyadaiha kelawan tangan lurune ahdana salatan kelawan ping telu fauqa ra'siha ing dalem dukure sirai ihdana tuma ta'khudhu nuli kari-kari ngalap sapa ihdana biyadiha kelawan napa niku tangane ihdana ala syakkiha ing atase sak sigare
anapa niku sak sigari ihdana al aimani kang tengen ala syakkiha ing atase sak sigari ihdana al aimani kang tengen wa biyadiha lan kelawan tangane ihdana al ukhra kang weneh yakni kang sebelah kiwa ala syakkiha ing atase sisih atau sigari ihdana al aisari kang kiwa padha. Jadi ketika kita kata Sayyidatuna Aisyah pun menjelaskan ketika kita akan melakukan mandi jinabah, kita mengambil air, kemudian kita taruh di atas kepala 3 kali, mengambil dengan tangan 3 kali, kemudian ditaruh di tangan, dimulai dari sebelah kanan, syakil aiman, sebecoy se kanan kade, kemudian syakil aisar, sekacir becoy, neka sunnah kapi. Pada keterangna neka sunnah jadi kesunahan ngak neka lebih sempurna gencur raja sekalipun sunnah tapi mun eniyaten karena ittiba karena ihya sunnah di saat orang-orang ampun tak ngerasa aki napa deka sunnah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kaulaban panjenengan memperhatikan betul. Dadi mun mandi cek sampai abengkang ya, cek abengkang. Apa boleh luar wah tambah bahaya mana luar nikah karena pon sapun jelasaki beda kuburan se eseksa ede lemah benih karena ngalakonin tusa raja tetapi yang kebtusa kene padahal raja muka Allah Subhanahu wa taala di antarana kasful aurah yang kita muka aurat dan cek kebiak aja aurat nikah ya betul-betul diperhatikan keluarga bini ya sandi keluarga bini sandi anak bini sandi keluarga bini jaga nikah aurat nikah betul-betul sampian saya tanggung jawab ku nang akhirat sampai ketengal sebagian dari anggota betene bini atau anak bini nikah aurat tah tayyib termoga titil masih manfaat nikah ki lancung bab irtisal nikah neka deki dak budi neka terangaki dak remah hukum atedung dalam keberadaan junub ngakan dalam keberadaan junub mari sineka aurok ngalak boleh ya ngalak boleh ya jadi junub ngalak boleh apa ki mandi boleh ngalak mandi boleh ngalak neka lanceng geluh mun terangaki kebaik waku bebon insyaallah matur muga titik ilmu manfaat neka sunah-sunah mandi paham iki sunah-sunah mandi yaitu napa mengambil cuci tangan kemudian berkumur istinsyak kemudian membasuh kemaluan membasuh mencuci muka bersihin kapi tanang-tanang gosok kemudian neka napa kedua kaki cek sampai bede se menghalangi de tengah aing baru kemudian kala ngala aing yo saya tidak cetak cek lopah cek sambuan kade paham nggih cek sambuan kade kebeteraki sampean mun ngala aing sementara sening cetak kene ki campur bi sampo benih aing biasa berarti nek koca aing sampo dadi perata kade elangaki junub baru bi sampo tak nemu sampo ya bi uwing ya malah ngedirep sampean insyaallah keriting maupun sampean sampo insyaallah paham nggih nah dadi kebala dak bini nak cek mora sambuan lek karena obun deng bini lebih kantel lebih berbahaya boleh nikah lebih berbahaya boleh nah sekone antar mau ke titik ilmu manfaat beda salah lopota beda korang lebih nah nyon sebanyak nikah takhtim insyaallah hadraba saudan laku juga tutup untuk maulid tetap sampai Kamis akhir insyaallah bi qudratillah. Nah, jangan lupa mun sampean ngaji ya ning bulan Ramadan insyaallah. Ya di bulan Ramadan ada pengajian setiap ba'dal asar insyaallah bi qudratillah. Termoga lancar umur, sehat walafiat. Ya pada bulan Ramadan bisa ngisiin kelaban amal ibadah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdalah as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك
غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقه وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله